Pozdrav od Bošnje. Ovako, s obzirom jel nakon šest mjeseci imam pravo da polažem za atemšuc, za nošenje maske i to, da mogu ulaziti direkt u požar. Što tiče vatrogasaca. I sad imam viška kila i savjet doktora je to. Preporučujem da vozim biciklo. Ja sam biciklo naručio. Novu. To brzi, oni naši što mi kamo bicikli. Evo ga. Ik ben blau. Die ben blau. Die blau. Ja. Mir. Kad ga sklopim, snimit ćemo ga, slikat ćemo ga, da ga vidite. Uvali smo ga na akciji, dobro je bio snižen. Inače, te pare ne bi dao nikad za njega. Koja je njegova vrijednost. Tako da radujem se, ja se nadam da će biti uporan, istrajan u tome da uspijem malo kilograma skinuti to. Evo, bic je znači skoro da je sklopljen bicikl. Znači moram ja namontirati ručkice, gume su polu napuhane. Dakle, fino su zaštitili, nema dalje fakat nema se šta reći. Pedale, a moram i dakle još prednji točak kojeg su, gledaj, ovo ovdje smjesli. Znači ovo je stvarno urađeno divno. Stvarno super. Zdrav ljudi. Evo mene opet. Nakon nekih sat vremena dotjerivanja, stezanja, provjeravanja, uspio sam ga sklopiti. Tu je. Znači sve mu je Shimano. Dakle, ovo, Alonga Shimano, kočnice, torne Shimano, evo ja sam uspio zakaži rano. Torne Shimano, mašinca, šta ja znam, lančanici, vrednja mašina. Mislim, bice zmaj, moram još posle ovo čudni ventil, gumu dopuhat. Sviđaju se ove felge ovakve, nekako. Cool su mi što su široke ove ovako. Mislim, ovako široke. Ovo je pumpa koju sam naknadno ubacio, koju sam ekstra dobio, ali moram ovdje još nešto osim štaću. Hoćemo dakle još nosače za vodu. Sve u svemu, bicikl je dobar. Po meni, ja mislim da potrefio sam na akciji, gdje je snižen za nekih, ne znam sad, 200-300 eura. Ja vidio sam recenzije to, svi ga hvale, ovo sam na prvi utisak, očaran sam, iskreno. Super izgleda. Dobio uz to zvonce, prednje to mači oko, zadnje mači oko, ove na felgama to. Uglavnom, eto još jednom da ga snimimo. Meni je dobar, pišite kako se bicikl čini, volio bi stvarno da čujem te utiske vaše. Kako? Ja sam uzeo sebi ram 61, pošto sam ja malen. Na moju visinu od 192 i ovom kilažom, ja mislim da nisam mogao ništa tražiti niže. Što se tiče dužine rama, visine. Ovo mi je ovdje bilo vrlo bitno. Ova i ova ovdje. Iskreno, ova je spušten na skoro maksimalno spušten. I to mi paši. Dođe mi do kuka. A on se može izvući od biljke ovoliko, što je to previše. Ram, ne 61, 59 sam mogu uzeti. Pa možda i 57 ako ima, sad ne znam. Tako da, eto, vidite, ako ste 192 visoki, ne morate ići na 61 ram. Možete komotno
59, to pišite, javite kako se čini bicikl, možda neko ko je čuo za njega ne kaže kako se čini, eto. Toliko. Pozdrav veliki od Bošnje, čuvajte se, pripremamo uskoro u budućnosti jedno iznenađenje za vas, tako da nabijajte preglede, pucajte lajkove, unlajkove, komentaršite pozitivne, negativne komentare. Bošnjo prima sve ljudi. Bošnjo sve prima. I ne ljuti se Bošnjo vaš. Čuvajte se, ostajte mi zdravo. Ćao.